Dumi, mabali namin. Oh, anya ngay. Kumusta ngay dagajag katugangan na nagapakan na yudong? Ay, napawid na matlangan Anya launay ti sanda pagkinkinaawatan. Numaminsan na damat kalintigan ni pare akong. Anya nga min arason adi na maaklon ti manugang na. Nasingputmut ni ilong. Siyempre, at damat pagbatbatayan na adi mangayat. Yan. Gapulangay, ta saan andi adal ni ilaw nga nakiasawaan ni ansing nga anak na. Takayat na jay inhinyero kun anak tibak na nga jay ilay kasta. Siyempre, kasama, kitaan na mo ti pagimbagan ti anak na, ken napintas to a pagbanagan ti biyag na. Ay, sa bagay, saan ako na mas daaw. Anya manan day ta? At damanan makunamon. Sana kun amas daaw nga uray manu atawenan daro sa kendumi nga agasawa. Ket natamlay latta ti panakilangan mo iti manugang ta. Anya? Malaksid adi da maadaan iti anak ket awan pay apu ko ta. Oh, saan ka kontinto? Nga iso ti nakisawaan ni Rosa. Awan lang amin maramidam kait. Nagtaray da ngamin iday na may saan da ka. Saan mo nang ipalagip? Ket pudno mo ti amom ide ket adan na pasama kadakwada. Ngem awan mo it sigon ken Rosa. Ay, unak mo asan mo nang ipalagip? Kinapay manan adit ta tinagturungan ti saritaan. Daa kung ken ilo nga manugang na ti pagsarsaritaan. Napangkit din kada duming ken Rosa. Ay na, kaslan nateng agkalatkat. Wunin, ala, saanin? Nagbatadmot ngamin ket. Ke? Adhagiti mapaspasamak akasta ket mangipanektek nga ado ti agkatungagan adi baka pagkinkinaawatan wenno kadutdutan. Lalaki man wenno babae. San mo amaawatan ti puntok ngamin kait? Siyempre, kas nagan kitaan namot atin napinta sa masakbayan ti anak na nang runa iti tayak kipan nakiasawa ken panangasawa. Ide, mati mo nampay gusteng. Ngem ita, saanin? Ken uray pa idi panawin darusa saan mon anainakman. Mas manen ita Nanya ti kayat dagiti agtutubo ita maipapan iti panagasawa. Saan mo ida na mapasurot iti kayat mo? Ay, saan magtinga iti amin na gundawa ay kat husto ti kalintigam akas katugangan gusteng. Di ama kat aman tulat ta. Iti kaano man, di mo mabaliktad day ta akinapudno. Ngam daytoy mati maibagak lakay. Saan nga iti amin na gundawa ay kat husto ti ama? Anya, nini. Makadlawak Ite? Mariknak, isakit mo launay ni Duming. Nay, apay anapan man ken duming ti saritaan tan. Anya kumat pa kay naigan na. Uno nakaikamkambitan na ita ni Dumeng. Isumot lang, ano adda tobngarak ken Duming, kat saan ka ngagsasaw, gayam isutiam mo mahusto. Ay, dayta ka man ako na akon. Sa bali man nga tat iba ka mo, nuno malagip mo. Puno mo timbagak san aya. Mas isugayam ti patsyam, ken isakit mo imbis asyak. Gustukit din dayta. Ang mga noon niya pa iti pagtungtong palan man ti saritaan ta. Saan mo ayawawan? Ti bagbagak kat aminam. Saan nga iti dayta ko nakmat? Ngam kuma, balansyam mo't ati amin. Saan ati lang ibagbagam ti husto? Nanang, apay ngay mawag kayo. Ay na, masadutak nga man lati yung agpadigaw. Isungaw may kayo man langan kan duming dito, dito kayo namangan. Nay, masakit diti si Dayo Ay paborito ni tatang yaw. Ganam mo kayo sumut lang ti paborito ta asawa. Di wow, sana all nanang. Anya tita ayas ang kasaom. Sana all. Isit expression dagiti agtutubo ita. Ay, nagadukit din nga muyo aya. O sige, may kayo latan.
Anya aya, ti masida ayay ayabyo. Tanya ayaman mo, mapaborito ta asawa masiday daw away. Bisukol kan laddag. Oh, natumpungam. Lips to lips, ako nati amam. Di wow! Dayta ah! Sana all nanang! Nagiti saan ngagkatunusan nga agkatugangan. Saan ngagkasunduan nagiti dua gapo ta saan nga Maria maditi taray na kaslamutin da kami kan katugangak agustay sos ang mga umangag na iti drama da Sir Philip da kasakaon ay saan ko nga ituloy ito'y plat ko saan lang nga isudat ti makaluksaw kanya no tikat uri ni Rosa apay nga minaday tat si Miplot iti isip ko ya ay si Malenti baday may isa Malenti tuglap simreka ni Rosa iti silid may no kasta anya nga iti ramidag adula amin ti puyat awan mo't iyagawaak may mayat ti mapan kumupkap nang runakat nasalimsem unay ang tirabi. Amoy tatangken na tara katugangak. Ado ti agbilbilib kada tayaw. Anya kumamot ti pagbiliban da kadatangay, akas kanya kagwapo kanasing pa'y tamanugang kao. Manmanukano ti agkatunusan ng agkatugangan. Anya? Uy, kasta ti ibagbaga dagiti kakadwa tayo iti palasyo. Ken uray dagiti gagayim ko a soldado. Basta ka day? Ay siyempre, sika ti kakaysuna a manugang ko ken awan pagpilyak tamay may samot ti anak ko. Nilaang rusamit. Ken amok ngay ayaten nakaunay ti bugtong nga anak mi. No kasta ribeng nalaeng ipateg ka ken anusan ka. Ay, agyaman tatang. Kang runaan ti amin. Nauyong ni Ari Bani iti day ti apagarian ti kabanyasan. Uli nga ron, sumbura ti kinauyong na. Basit la abidot, dosaan nan. Isungawan sa baling agsinakit mo san adada. Nang runa ket dada ti kang runaan. Kentalken na ako siniro di ti pagarian ti kabanyasan. Uwan tatang, nakauy-uyo nga talaga. Basit lang, oray kaslatul na ka makita na iti may dasarken ko na. Umdasan na pagbasawangan na. Huwag nga raw. Umdasan na pangdugsulan na iti bakrang kayo. Kentirigat na. Uray pa'y di na napanagnakan no asino at talaga tinagbasol. Ay, mangdusalatan. Dahil ti madilauna iti dadya nga Ari Bani. Ala, lutwin talatan ti kidawin na apotahe. Wadatan, iti kasta, awan pa kabasulan tayo kankwana. Sa katirigat na may. Makigidgiddan nga agungat ti asawa na arena akas la madigrigatan nga agsao no maminsan. Uy, kasta ni Reyna as-as. Ay, salbagid di. Nadala ko masabali a panggadanta. Ay na, saan ko amaanusan di kastoy? Mapantala ko man iti adayo agabambantay na sakop ti pagarian na kabanyasan. Tapno maliklikan tayo ti kinauyong ni Ari Bani.
Kumusta matitrabaho yung kinitatang iti palasyo, Dom? Nasaya at asaan, Rosa, bakit? Apay, Mike. Gapon ti kinauyong ti ari, kan sumang kaotro ti Reyna no agpakaraw. Dangdanggayan nyo lahat idan. Kan saya atin nyo ti panagluto yung. Kapilitan na. Noon nalakal ako matimang sabidong iti tao, inaramid min kanitatahang. Ah, ay sus, saan nyo nga aramidan day ta, Dumeng? Wen, talaga matasaan. Ure kas kasanaw. Adamot pa nagbuteng mi iti Diyos. Kandom, saan mo kumaabaybayan ni tatang, Wan? Amom no kasanot kinapatagda kanya. Amok. Nakasagana ak amang sakripisyo iti biyag ko para kadakwada ken nanang mo. Kasmet lang iti panay sakripisyo iti biyag ko para ken ka. Agyaman na ka, Dom. I love you. I love you mat unay-unay, Rosa Dungo. Kasta akmat, Dom. Kat nagasatak, kasi ka tinagbalin nga asawa. Ay nalakay, agan anad kayo nga katugangan. Apay mat. Anyat paganadak. Wino paganadan mi manan ken Dumeng. Adda si mangpet nga agina dito'y pagarian ti kabanyasan nga iturayan ni Ari Bani. Anya ko mano adda. Anya ko patinasken nga nadan mi kadakwade. Adda anak a prinsesa ti Ari ken Reyna ni Prinsesa Vanessa. Kayat nga asawaan ti anak ti agina ako nak. Ket amangan laeng no mga ramid day ti pangpadakas dakada kayo nga katugangan. Anya? Ang mga nulibasan dati mangikabil iti mangdadal iti raman dagiti lutuan nyo kan Dumeng. Sandalangan na padpadasin day ta. Saan mo ama ibagalakay? Isungawan kasi ti aganan. Ngalawin, agtinulong kami ken Dumeng. Dayta ti kasapulan nita. Nasken nagsinakit kayaw tapno maliklikan ti anyaman amadi ama pasamak. Anya ti kunam, apalutom aputahe kadagiti agkatugangan asawak nga Ari Bani. Agpaano pa kadagiti soldado iti banyas sige bantay. Taisot paadobok kadagiti agkatugangan a kusinero at Agustilo ken Domingo. Isu adalakit di maano panda. Adda, awan lat serbino na pagarayan ti kabanyasan to ituraya kapagarayan. No awan maano panda banyas. Sa bagay mo't kit di Ala, paya ba mi ti mayordoma dagiti agkatugangan? Pagkasaok ida. Kasano nga ayabam ida, kat awan pailat banyas alutwenda. Kuwanan niya. Hagpaanop ka pa'y nga umuna iti banyas Alawen, dagiti nga rod umaanop ti paayabam. Kayat ko ang madagdagos nga adda banyas a maadobot getta. Makasidsidaak launa yan asawa ka rin. Tay tati madikan ka, asawak nga Ari Bani. Nuanyat na lagip mo, madagdagosan. Amom lang aruta na kasto iti ugalik. Ala, ayabamon ti mayordoma. Ken kumusta met dagiti nga ilita nga ginaw? Adada iti nairanta pagturugan ta. Kasaritak tumet ni Reyna teka. Tanukas kasano, yasawa tanti anak ta ani Prinsesa Vanessa. Siguraduan niyo ang agkatugangan. Ana imas ti adubuan niyo abanyas asidak. Wen, madaydayaw nga Ari. Sigurado ang mabsog kayo iti imas na, manadayo nga aray. Siguraduan niyo. Tano saan ko ang magustuhan? Paputulan kayo nga agkatugangan.
Aramidon mi amin nakabaulan mi amang luto iti banyas madaydayaw nga ari. Kat kasi tinapon namin. Kaimasan may, kat mabsog kayo lakit day. Oh, ayabam dagiti agkatugangan na kusenero ti palasyo. Apay ka ti, anyat basol ta. Saan na naimas ti adobo abanyas a pinalutog kadakuada? Anya? Ha? Kasano na pasamak dayta kat isot special tinid tuming alutuan ti adobo abanyas. Awanan ti adupay asao. Paayabam ilan, kat dusaak ida. Paputulak ti may sa kadakwada ijay plaza. Anya? Oh. Asinon tupay ti paraluto iti palasyo no paputulam ti may sa kadakwada. Dagiti aginaasa nga ilita. Nalaing da kano nga agloto. Anya? Agtignay kan. Awanan ti adupay asao, ray na as-as nga asawak. Anya kanot ba, suldananang? Hiso da ito yan, ti ibagbagak rosa. At dalakit din ang dadaal kadakwada. Anya? Saan ko apat yan? Asan na naimas ti inadubo da abanyas? Tayo sot special ti ni Duming alutuan ti adubo abanyas. Wano tayo nagitaan abanyas. Saan aya? Wananang, kan saan lang nga ita nagpaadubo ti ari iti kasdya aputahe? Isot pagkunaak adyak patyan. Asaan na naimas ti linuto da? At dalakit din ang loko kadakwada. Sika Agostino, sika tilaklakay. Adon tinakan mo ngamtoy manugang mo. Iso asika ti papugotak iti ulo na ije plaza kalpasan ti talo nga aldaw. Amok ngawan maramidak madaydayaw nga ari. Masaya at taamom. Tatang, saklangan di paputulan. Saan Duming Barok? Husto ti ari. Siya kirumbeng ang maputulan talakaya kon. Adon tinakan kena inom ko adanom ngem sika apos kunada. Ala, noan niya tinasaok, iso ti masurot. Ngem adda ko mamao di ari quiz ko madaydayaw nga ari. Anya da ita? Kidawag ko akadin na ko mati asawa ken anak ko iti oray talo arabi Anya, kasanon no aglibas ka? Ay saan madaydayaw nga ari. Naglibasak adamot dito iti manugang ko. Uman madaydayo nga rin. Naglibas ti katugangak. Siyak ti paputulan iti plaza. Anya, maramid mo da ita, Domingo. Wan madaydayo nga rin. Ngamin, amok anapatag ni tatang gusting kan rosang asawak. Ket numapukaw ti katugangak. Agliday lakit di ti asawak. Banag adyak kayat ang mapasamak. Oo, kasta kapatag ti katugangam kan ka. Wan madaydayo nga rin. Manaydayaw nga ari nga asawak. At danaamwak kadagiti katulungan ni di kusina. Oh, anya da ita? At da nakakita nga da kano inlibas nga inkabil ti bakit asa nga ilita iti linuto da gustilo nga adobo. Iso asim mabali ti raman na. Anya? Nasawak nga ari. Iso nga awan basol dagiti agkatugangan. Iso nga ibabawim ko mati pa ng papugot mo kan ni gustilo. Wen, mawaswas ti bilin, tadayawak launay dagiti agkatugangan. Madaydayaw nga ari. Pagguhadaan dagito'y agkatugangan. Pudno ka di madaydayaw nga ari. Wen, ket dagiti sa nga ilimi, ti paputulak iti plaza. Sana all madaydayo nga rin. Good ending. Kasta ati... Kunak na pudpud nun. Just a dream mo lang ayam.
Duming, mabali namin. Dumeng! Dumeng! Ada kang tungaw. Amom dam. Wala, hindi pa lang Kasanong amom katsan ko pa yan na ibaga? Ha? Ano nga minadya? Awan? Di ka di may papan ka ni Manang Biryang? Uy, imay di barangay ta agdaw-dawat iti solicitation letter. Iso ayat ti kunak. Ay, kunak man no isaw? Makapasuron ka man? Sorry Kunak no iso ti bagbagam, tayo sumat ti kabaraan na damag itali ti barangay nagbugsutan. Anya? Uwan Rosa, ado ngamin ti masyan. Adumot lagi ti aglibbi. Apay kumamay? Ada mang ibagbaga rakit na kanula, hindi pa nagkidkid daw na ititulaw. Ay saan? Saan nga iso ti ibaga? Kaya nga raw, Awan. Lipate mo tinaibagak Dumeng. ibagam latamot Saan nga rudang? Nay, papanamon Rosa. Mabitlaang. Papanamon. Mapanak ang sapol iti mayat adungag iti ibaga. Di uray man kat na ni basyong isuditan. Ha, basyaw. Nay. Ni basyo nga pangurangan ti imbaga na. Sos, nalpas marahin. Day tati ko nada per di baga sa graman tuyaw. Nalpas ti anay. Awan ultimo garame. Apay man na nayarusa. Tamasilwan man tasubil mo na nagsuble. Masurunak kan Dumeng nanang. Apay man Nagpintas ti sangpet ko. Kanada ko may padamag ko. Inasarnakit din. niya. Kunak. Dong, amumon. Si Mumbat Adagos. Ay una, iti pay lakalman. Kunana. Na. Anya ka numot muna. Ni kanumanang biryang na panagdawat iti solicitation letter iti barangay. Ta pagpadoktor na, tada sakit na. Nay, apay. Iso aya ko mamat ti ibagam kan kwa na. Ay saan nanang? Sa balay. Awan nga rodin Inangaw na ka man ang asawam. Wan nga rod, iso masurunak. Maasarak. Apo, amin ladi mo paglukluk sawan mo ti asawam. Amom lang nga rodin na narabak. Kasjay na kitdi saan mo ta makirinrin nabak na tao? Day talaang Iso masurunak. Bayam man dita. Sa anak nga agaw awid no aldaw. Aniyan. Panusan na tayo kilabban na pangaldawan na. No, saan naman pa ni barangay hall Ay, makaamoy tibiyag na Nay. Abangan na iso daytan. Wan nanang. Isungag pa iso bayam dita. Di uray man agmalmalam nga umawawag. Sung bata kaya. Aniya. Sana sumbatan ni Rosa ti awag ko. Nakagura talaga ti asawak. Mapan ko man nasukunan no madamdaman. Ang nalakit din ayan ni Rosa. Imawag sa lang. Ay, hindi katuganga ka gustay. Saos, nagpulong tukit din ni Rosa. Da kasakmanan ka ni Tatang. Hello, Tatang. Hello, Dumeng. Nagbayag ka laki din na yamang sungbat iti cellphone mo. Ay, nagbrush your titak lang, Tatang. Di ko nam kiti. Bayam di nga guray day taal kayan. Kasta ati bagbagam mo. Ay, saan, Tatang? Apay ka di aya? Umay ka man di opisina. At ibagaking ka. Uwan, Tatang. Sige, itamat lang, Wayne. Uwan, Tatang. Sige nga ron. Bye. Bye. Ay, nagyaman ako. Kung naklakit nino nagpulungan ni Rosa. Anyamot ni Rosa.
nagpasugnod manan. Kasano man nga tan, ti panangay ayok ken kuana. Saya, tadakan dumeng. Kagawad Portugal kunak ko ma. O kailatan na doming kunayo tatang, chairman. Datayo mo lang kat dali ti opisina. Ay saan na? Narigat mo't. Panagrespeto na ito iti kinakagawad mo. Dakailatan nga rodan. Awan tayo sekretary. So asikaman lang ti mga ramid iti kasapulan ni Tiriyaong. Anya na niya, chairman. Mga ramid kan mangiprint ka man iti solicitation letter para ya anak na. Ita apay. No dapay kumakubid akit. Nakubid ko natay kuma. Awan mat kubid ay. Aya. Agsakit. Huwag ganaw. Agkarasubli da yung ospital. Aya. Tano mapirmaak. Katibagam ka dagiti tanaw. Amang panda itad ka dagiti kagawad ta isursurda. Uwain, chairman. Ay, kaasi damit. Iso mangtid lati mangtid Awan pinilitan. Voluntary at tulong. Wana, na ospital mag. No natay ko ma, talaga nakadngan ti ito 20 pesos ag pangataw tunggal ulo ti pamilya wano household. Wen, 20 pesos ti kababaan. Mamit lang nga ron, ta iinkod ko. Anya ka diti kompleto anagan na. O, data. Isudayta insurat na itay. Isudayta ti kopyae mong. Masapon laang atulungan nyo ida. Panyangay nga rod. Pudno matakas taon ay tirigat da. Iso nga raw na nagarami da kiti solicitation letter. Maring no adan na ayat at tumulong ka nakwada ka na kiti kabaranggayan. At dalaang Saan mo't nga amin akabaranggayan kat pilosopo kan naimot. Adomot dagiti adan ang naimbag apa nagpuspuso. Wan mat kat di Kas itinay kaabiliti surat, voluntary donation, wano tulong kada mangkiriyaw. Isumit, saan nga kapilitan? No niya tinagtaot iti puso, uno kaunggan. Huway, May meta tulungan tayo ita, tas ibibiyag pa jay tao. Saan kita tumulong kan tulangan, no natayan? ala, isaganam kit di tatulong tan. Mabiru kan ti kwarta, ngam no natayan tay tao, saan na mabiyag pa yung oray gaburam ton ti kwarta. Chairman, adda kamin. Kat approve ti panagsulisit ni. Ay, very good nga rod ano kasta. Adala ta espiritu ti bayanihan. Tinulong. Wan, Chairman. Angem, adala tamat agdayamudom. Anya. Wan, Chairman. Amulat ta, nasakitan tinakem nan timangtad iti uray sa nga 10 pesos la. Bayam da kita. Adan tulat tamat kasapulan dah. Matay damot da kita. Da kayo may. Angem sa bagay matkit di Saan na may sa tiel daw? Ikabisado ilang nga sino da kita, Wan. Wan, Chairman. Angem madamot da giti talaga abolos tirik na kinakam damang tad. Kas kumakin ni Mr. Ragsak. Apa ini Mr. Ragsak? Nangtad man iti bukil alimagasot, Chairman. Wow, sana all. Ay, kasta ati tao. Awin, pensyonado nga min katdaya, itadaya abroad dagiti anak na. Pensyonado, kan ada abroad anak na, ng paisaw. Uwin, Chairman. Ay, susapaw. Makunaan na rang ay tibiyagdaan o kasta. Uwin,
Nitamot ti ko na, chairman. Ragsak na kano, ti tumulong. Ay, nawalat sirbi na nga ragsak na pildido na na. Ayun, Nasaya no kasta. Oh, saan anaimot no di ka ragsak na titumulong. Ragsak nga rin tapilido na. Saan ko namnamaan asikat ti masanga ilik, manang biryang. Naimbag ta sa anak pa nakapanaw, amang dagas ko makininanang ama pan ije po ni Rariame. Kasta ka day. Ay napo, agyaman nga rod tanadanon ka pa sa ading ko. Amukmait nga daan ka itinabalitukan apa nagpuspusaw. Da kayong agasawa kan kagawad dumeng. Ay, anya ka din ti bagbaga manang biryang. Langam di masakit. Kas makita mo't iti lang kading ko. Abak ko pa itinakuturan apa mo siyan. Ay, anya? Wan nga rod. Di ka man lang nagsagaysayan. Nakasugab baka, kandi kan sapay nagdiramusan. At da perlas at imang kan di tamumukatam. Ay, talaga, Jack masangon, Rosa. Taburido aklauna yan. Ay, nabo. Adan sa ngaminin cancer ko. Anya? Ay, susapo. Yat adda yung... Anya mo't deta nga ibagbagamon manang. Kanayon ngamin ngagsakit di buksit ko, ading ko. Kan awan ka ganay gayak si ka. Kasla maululawak pa eh. Sana ka makapangpangan. Jesus, kaano pa'y deta? Adan nakurang ang makabulan. Anya? Nabayag mo't gaya man. Muna, sanang matapakapan iti doktor, tawan lati awan may. Agdawat tayo ititulong kadag iti kabaranggayan. At damot siguro maasikan kan. Adda nga ta, ading ko arosa. Kat nabiid pa yan nagkidawa kiti tulong ni Tiryong tana ospital ti anak na. At talaang. Mabangkay di barangay hall. Sa pulong ni Domeng, kat ibagam ti parikot mo. Ano, alamang nga rod. Agyaman na kading ko No adda ni tatang ijay, ibagamon ti parikot mo. Nasaysaya at no duwada makaamoy ti parikot mo. Ala po. Naimbag pa'y kada Tiryong. Tadakkel tinakolektada. Wano dakkel tinaitid kadakwada at tulong. Una ni Domeng, nasurok sa kano at 10,000. Ay! Nagdakkel gaya man! Rosa, kadwa ang naklaka din kani kagawad Dumeng wano kinik chairman. Sikat imang ibaga kadakwada iti parikot ko. At ako mapapanan mi kininanang. Mabit talaang, Rosa. Sige man lang. Ala, di ka agdanag ading ko, ibingayan kanto. Ibingayan nga. Ay, basta saan ka latang agtagtagaray. Ikan ka iti 10% mo. Commission. Anya? Win ka day. Anya nga rin may kabil sakit mo. Ay, cancer latan basta cancer. Anyat ko nam, Rosa. Liberiyang, abda kanser na. Win ka no. Awan ka ngamin itay di barangay hall itay kinadwaak. Anda kami inudong ko biay. Nagpaaramid nga rot iti solicitation letter na kano. Anya ka no a kanser. Basta cancer kano iti unag ti tiyan na. Delikado ano iti tiyan. Isumot ti kunana. Alang ron, uraik ti awag ni tatang. Sigurado, wasyak matlaang ti pagaramidin na. Lakit di Asino ngay ka no, ti agipasyar. Da kayo akagawad Kasla mabainak mo tayo. Kalkalpas lang nga nagisursur tayo iti para iti anak ni Katiryaw. Ita, ni Manan Beryaw. Anyakat nga rod, anusan nyo Ay, nagsaran talang iti na minsan alalabsak iti sangot istor ni Banay. Kastamot at talaga ti sakit, Dom.
Adda di pa nagpakaro na. Ay, Rosa, napirmaan mo laangan wano nagisursuran dagiti kagawad. Isumot ti amok. Ni Duming pa'y tinagaramid. Yes! Mayat nga rod Ayan ka di tay reseta, manang bireng. Reseta tay? Ti agas mo agatangam Adda dita Apay ka di adamdamagam, Rosa. Ay, siyak nun ti gumatang tago duwak matlaang. Ay, sana syakton. Wan gayam. Sino ti doktor mo, manang? Apay aya, nagadot damdamagam. Siyak nga rod ti gumatangan. Ta isupay ataktak mo. Kan itod kanto ti sobrakan ka. Sana mabalin Mabalin. Nan, itid mon kanyak. Na, alo, ada ka di mo kasta. Adda. Saan ay nga kakapsot ka? Ang mga namatali mo daw kapay. Saan? No, napigpig sa paingam kalantangan. Anya? Kayat ko asawain, kabalak pa iti agudong agumatang iti agas ko, Rosa. Ken agpacheck apak meten ken ni Dr. Wakwak. Anya a doktor wakwak? Ada kadimot kasta a doktor Ilay. Ha? Nagkuna nga ijay ilay. Ijay kabisera ti ayan ti klinik na. Damot lang na solisityo para kini Biryang. Kwa, Chairman, magsilibimag. Anya? Ibagbagada mo taparbulaan nga sakit ni Biryang. Anya? Uy, Chairman, isupay ti istorya dagiti agkikinuto hindi sangot ti istorya banay. Ay kasta. Ay. Madingarod Sanda kaya timang tag, Chairman. Ag ngayum damay. Ay sus kasanong harudan. Ay, Dumeng! Katang! Hingkay Nay. arayatan ni Briang! Apay! Apay. Ay, naulaw ka no! Masapul ama ipan ni doktor! Ni kudak man no, agar artista lang kagawad Portugal. Sumot ti istoryada. Wain, kasta nga rod. Amok nga agar artista laang nga da kanser na. Natiliwak. Ngam ita. Amang ano pimayson nga da kanser na. Taglulusyaw. Ha? Ha? Isupay Hinal- ti kunak, Chairman. Pas. Ay, kayat na asawain, anya, ay kayat na asikapan, dagiti ka barangayan, ngam tirigad na, ay, di nan samot masikapan ni kamatayan. Pagbiyagan ti sikap, ngam ipatay no saan na malasat. Anya nga ita. Husto ni tata. Ang mga nudinan masikapan ni patay. Kit, ay, sana na malasat. Sus, ay, anya nga yan. Naridap kumatan. Ni tatang to'y umawawag. Imawagan. Tadinak mo't lang maura yan. Duming, mabali namin. Ay po, jak malapdanan. Nagatil at talaga ti karabukup kon. Wala, uminom ka diti balon ta na paburak adanong dong. Napudot pa'y basit. Tani, sang kakita da kan dagiti pada ta nakapila. Mudmudam ti panaguyok mo no kabailam. Nagrigat nga ron. Uminom ako. Atoy, sige, uminom ka. Tapno maup-up tagagatal akarabukob mo. Panintikas to eh. Nasapatan sa una kay May. Inadla daw tako ma. No inla daw tati imay, awanan ang mga no data iti kutit ti pila. Imbag ta nakaunata kat data ti number 1. Makaawil ako. Kaasi ka matom, makapatanag kan. Ang mga no COVID nga agpay sudaytan. Saan kumamot Naitapay ti may sa pagdanaga.
Ang mga laklakaan ti doktor nga ibaga asintomas ti COVID na ito yan. Sapay sang kakita dakmat lagi ti salbaga pada nakapila. Ala, Tom. Di kaksaoy ti mati Magawitan sa langan, Rosa. Ala ni dahitoy. At data lang nga roden ditoy. Sa datamot ti kaunaan ni ti pila. Wala nga, anya nga oras nga adda ti doktor. Alas 10 ka no, kuna di sekretaryana. Ay. Agga po di ospital a pagpapaayan na. Jak sa makaanosan. Agasang may sa oras pa palaguray. Yanos mo ka din, Tom. Nasaysaya at matlaang no ma-check up na ka ti doktor. Agsuubak langan iti naangra bulbulaw. Dahita ka manen. Nagsuob kan, idinamidwang. Awan nagpaliwan na. Isu a doktor, ti kasapulam itan. Ipanas ko lang ituloy Suob ka numot ti kakontra ti virus. Dom, saan ko mamata natangkan ti ulong? Sapay kayat ko kumatyagin na. Nagawitan, tayo turok ko langan. Tinasaya at agsadag kan kanyak. Idumog mo dito abagak, ta iredep mo no iso. Riingin kanton no adda di doktor. Alaman nga ron. Ang amnay. Amang no maakaran ka mo dito. Uyak ko. No uray ta naka-face mask ka mo. Tas tamot kanyak. At dapay face shield ta. Di da tamot paritan, uray awan distancing ta. Ta amudamot nga agasawa ta. Wanmot ka diya. Alang ron. Agsada kakin kandong nga. Wala. Himbaglakit din tayo ayatin nakunay. Tano saan? Ang mga numaon natak dito yan. Ala, tila sasawa mon. Ala, iridap mon, tapno mayaw awan ti pan nakasikur mo. Sige. Baglakit din atalim mo kay matbasitin ti kinaingat ti gobyerno. May papan iti COVID. Awan una yan ti lockdown. Un nga road. At damot langan makabiyahe pang publiko aluglugan. No pa'y kurang ti bilang ti talaga kumaakado ti pasaheros da. Sana nakas edi nga overload. Lakit di Ado pa yan ti agsangpet manipod abroad kunam. Apag isaw. Nalpasan ti pinatakder ta apas dagiti abay ti balay ta sa feng. Mas awak. Nakapatakder kay ti pasdak adi mo pa'y mo. No anyat pa kausaran na. Dakkel matan to'y balay ta. Impatakderam matan daro sa iti dakdakkel a balay da. Anan nun ta kumaday ta apasdak. Isu nga road, asan ko pa'y lapi na ikan iti division. Basta pasdeklatan. Pag titinulungan tayo apanunutin, no anya ti kasayaatan apakausaran na. Naghasat ka launay lakay. Tapi naraburan na ka tinamamom abetirano ahawayanaw. Wen, ginasatan nila ti panagbiag ako nada bakit? Agasem, asino ti mamati asyak ti pinatawidan ti veterano anabayag anag na edi Hawaii. Huwag nga rod Ay, nakakaahasi idi ni si Birino. Wen nga rod. Agasem, awan na nga klon nga akin kabagyan, gapot ati amuda kitagsapul at mangitabon ken kuana. Iswa datan, nagkamangan na aging gaanatay. Inublag da ka pa'y kit di adag iti padam a barangay chairman. Taamangan no COVID career kung kunada iday sa Wen, Ada pa'y kit nagkuna nga awan ton ti outstanding chairman ti nagbugsutan. Tama COVID kanto kano. wen, amit dagijay. Saan tanging kaskaso, tanagari ti kinamanang nga asita. Iso nga ita, buinas tayo kadarusa apakiramramanan di manugang ta. Datayo laeng di makamu a $1,000,000 ti impatawid ka datadaya veterano. Ay, mas daaw ket nga tanadag iti kabarangayan tayaw. Ang mga no saan da amamatay. Nga impatulod ni kabagis mo adjors, timpal palastog mo adulyar mo, aginastos tayaw. Ta sino pa iti sana mamatay?
Kat pudno mo ta nagpatulod ni kabagais. Dahil laeng, tadi daan mo abasit lagatan. Ay, frontline lang na jay. Uy nga Rod. Ay, ungayam. Ang mga no sakitin pa ilaang mo't dahil tapan nakairan-ranod ni Dumay. Susan mo din makatultulong mo yan. Ay ayatin na unay ni Rosa. Kastamat ni Rosa. Nung pasakitam ni Dumay, ay, ag sakit mo tinakam di anak ta. Uy, manugang tan ni Duming. Anak tamot din kan awan pagpilyan tabak. Ala, oray no kasta ti kunam, nga awan pagpilyan. Nasaya atan, dahil tangay bagbagaam. Ayun, kadihin yan. Ada na panunod ka. Anya day ta? Awagam ni Rosa. Ta ibagam nga umayda di mansyon ta. Pagsasaritaan tayo man, no, to'y napanunod ko apakausaran na di pasdeg tayo kat mayat. Anya? Ospital? Agkasapulan tayo iti ado a doktor kas kada nurse no kasta tatang. Papa, kunayo kanya kon. Kakaisuda nga speaking dollar tayo. Ay na, no siya. Saan ang mabaliwan ti awag yung kanyak, ha? May mayat mo't lang tay humble tayo. Makamuka. Kasinay, ospital, apasig ang makaagas abulbulong ti maaramat nga agas. Ha? Anya? Ay, Payakas taon na ti mulagat yaw. Kastoy dayta. Diyo ka di amo. Aga po iti lockdown. Kat adoan na lockdown ti nakasurusuro ang nagmulmula iti dilakumpurme. Ada nagmula ti natnateng. Ada mo iti nagmulmula iti masmasitas. Kat tinakakatkatawa. Ada dagiti nagsawar kadagiti bambantay. Ken turturod ang nagkulkuliktaan na kadagiti ruruot ang napintas ti sabong da. At imuladan na pinagbalin amasitas. ra. Sabay lang dagiti nagururnong mat kadagiti makaagas amulmula. Ket nagpaaduda. Hay. Wine. Putno na tatatang. Papa. Ay, hindi Wala ka. niya. Iso nga ita, nakadadon dagiti aglaklako iti masetas iti online. Nga ultimo bain-bain kat iramraman da na pagkwarkwartaan. Kat italakay. Kasano da di kunam nga ospital apa asig abulbulong ti maaramat nga agas. Wan tadagiti alaen tayo a doktor. Kat dagiti doktor abulbulong mati resita da nga agas. Ija pasyente da. Na? No kasta nga raw. Nagitay herbularyaw ti alaan tayo amang agas. Wen, do Na. doktor mat ama ko na nagijay, ta agagas damat. Ala! Na? Kat imbis nga ron nurse kas kada midwife talaan tayo akatulungan dagiti mga agas saanag. Tadagitay mo tin masahista na mangilot kas kada anyad titan manamay kas kada mamadto no isaon. You got it right. Bakit? Ay, Maya. Apo. Naidumdumang ospital na itang datang. Papa. Ipikto mo't lang ti COVID. ket. Tapno, adalata dagiti madadaan nga agas. Dayta ti sumaruno akitaan tayo. Aggatang tayon, kadagiti nagduduma a makaagas sa mulmula, tapaimula tayo iti nalawa asular iti likod, ti pinatakdal tayo apasdek ti ospital. Mayahan. Gaputa upat tayo, ngagpampanunot iti pagsayatan ti ospital, panaganan tayo iti Gosodoros Ospital. Na, anya mo dayta. Di pa'y lakot gosogot. Ay, madimot Gosodoros. Wine. Wan! Mayat tatang. Ay, papa. Kasta, hindi mo liplipatan ti awag mo, papa. Nagmayat tupay. Gosodoros. Gusteng, Sufeng, Doming Rosa. Na. Gosodoros Ospital. Ay, Ay, apa. naidumduma mo't lang na nagan ti ospital.
Adan to pa'y makamamu aya, iti taros dayta, no di datay laeng, no di ta ibaga. Awan matkit di ah. Oh. Kaya, daytan ti may palagan ti ospital. Ala, tangay na pagnunumuan tayo ti amin. Agi paskil tayo ni ti pakamo, ngagkasapulan tayo kadag iti mangagas akas kada masahista. Sakti umo na ngagpamasahe. Ay, Na? adu mo ti klase dagiti agmas masahe wenno agil-ilot. Ada dagiti agilot a pang-relax lang. Ada mo dagiti mangilot a mamullo. Ada dagiti kunada ay basta agalat tayo kadagiti mangilot. Mamaltot kas kada manumang ditan. Man na may ngay, tatang. Ah, Papa, este papa, di tayo agala. Agores ka. No dayta man na may kat manggagamot samot dayta. Tika na sa awan. Daytay kontra manggagamot nga rod ah. una, ala. Amu tayo no asino dagiti alaen tayo akasapulan tayo iti lukatan tayo nga dusuduros ospital. Agaraw tayo. Tapno makarugi tayo tani. Adun ti tumaod akita ti sakit. Domeng, sikat ikang runaan amang ngagas. Tani, di pa'y matsimangpot ni Dr. Waki. Sus, delikado. Ang mga lusaan tayo akabaalan nga agasan ti anay na kita. No ti sakit ti pasyente kat saan tayo ang maagasan ditoy. Ibaon tayo ija General Hospital. Naglawag mo ti nakapaskil iti sango no anya dagiti sakit nga agasan tayo ditoy. Wanmat kat niya. Kaya ba akong tinumber 1 iti pila? Iyon mo ta. Tarugyan tayo. Miss Matiaga Darondon. Ay, siya ka po. Wala yung apo. Kumasidig ka dito yan, Miss Darondon. Yaman pa yapo. Tama aprosan yun to'y nasakit ko. Nasakit, Miss. Daytoy man pusong ko. Ah, Kanaya nakasla at daag paspasyar asiitan. Wano, pigaran kat nga ta. Ay, sus! Delikadon ano kasta? Dayta nga rot kat, doktor. Excuse me. Sana ka, doktor, nga makaagas. Ala, umay ka dita klinik. Rignaan taman no anya dayta at napigar na dita nga ibagbagam. Ay, agyaman na ka po. Magasan at matlaangan. Anyat marik na. Medyo mayat matiilot mo, Doc. Ay, sana ka, doktor. Once again, I told you. Ang, ala, tamno santon nga sakit ti buksit mo. Gumatang ka, kadagiti lako, dagiti na intar at indira. Iti nagduduma abulbulong ken mula di tasango ti pasdakwen. Anya nga ya, bulbulong tigatangag. Mabiit laeng ta irisitak. I-drawing ko. Iso ti ipakita mi jaglakla ko. Na? Yeah. Ha? Nalaing kayo gayam nga drawing. Masapol nga i-drawing ko. Tasan ko akabisado tinagnagan dagitay mula ken bulbulong ala ko da. Aday ta. May sadaytan. Ay. Mangi-drawing ak pa iti may sa. Yo. Aha. Bilog-bilog, nagtimbukal, natubog. Aday ta. Nay! Nyugmot day ta. Kakaruyen. Gumatang kay ti kakaruyen ket inumem di tubog na. Sika lang ti manginom iti tubog di katangem, ha? San ka mangibingbingay? Tamang ano saan ka maimbagan? Ket di imbingayam ti maagasan no adda sakit na we. Ay, talaga abukudak Kaingan, no adakit di makiinom kanya kon. Ya, katire. Anya? Ha? Ay, sige. Alam mo ditoy. Ket no saan da maawatan ti ibagam? Isarang mo ni ti rupa, jaglakaw.
may salaang kakabsat, malakwan kayo amin. Oo, sika. Anyamot abulong tigatangab. Ay, daytoy, nana. Padakkelag. Ay, Kabayatan mangal alak iti agas ko kadagita bulong na. Anya gayam tinagan dayto yung masetas? ay saan na masitas dayta. Angam, kasla masitas meten, Taagsabong to dayta. Ane, alwadam laeng, taada siit na. Sige, nana. Kasanungatan? Ramot kanumot ti agas ditaw eh. Di ba'y kat mataya no alaag ti ramot na? Adala ko dita apang instant nga agasen. Kastoy mutlaang, iso nga imulam to dayta nga laang. Dayjay ton, tilambungam. Nalambong gayam ko nakuman. Diyay tulaangan mang timpla, iti kayat mo araman, ti aramidam. Kasta aya? Wow. Ayan na nga rod, nana. Dayta ti saan pa'y anaangar. Narepet akas datay ruot amasit sida. Datay papait, kas dati akarangin na dayta. Ngam, ikidemonton angay naman. Dayta, daytay nyog akakaruyon, nana. Di tamot bangir ti ayan na. Ay Rosa, lakwa man dayto itinyog. Dahito man matsakak ti pagasak, Dok Doming. Ay, kwa, saan nakngawagan iti doktor? Ay, sa bagay, doktor ak nagbaysaw. Ngam, doktor ti ayaw. Ay, apag iso nga rod ato yung sakit ko. Sakit ti sa katinwang kas kadabaka kano da ito. Aya, Foot disease ka no. Batungol ko na ti daduma. asus, delikado kan salituin kapsat. Maron-runo tento'y tangan ti sakam. Iso nga ron nga mayag dito ospital yu tagpaaga sa agtap no saan ko nga ipatay ito yung sakit ko. Ewan mo, Susabo. agasan ta ha? Ala, agplastar ka ta kita akman anay bag. Anay, kaagot uten, anay. Ala, agkidem ka. Tapno saan mo makita ti aramidag. Salbag kat nga minan dagiti piste di ta sakam ta aduda launay. Pagsasawan nakmutin. Saan? Nagiti peste diti sugat ti sakam ti pagsasawa. Nagrarawot da mang mangan. Iso nga agot-ot ako nam. Anya? Ala, agkidem kan. Ta tudok-tudokak diti tudok ti barbecue na kita mangkin-kinit di ta sakam. Tapno aging bagay. Alalawan, agkidum akong tudokam amin idan tapno makaginawa ak matan numatay amin ang nagita apeste. Ayos. Mamati mo. At tilamlam yung nga katao. Ado, matinapamati, may tinagdudo mga ospital, may. Ay, ado. Dom, agrain kan. Adan ni doktor, Doktor? Ay, tagtagainap ko lagaya. Doming, mabali namin. Mayat, awan ni Rosa. Malpas kong na itinrugik ng istorya. Awan bang singa kanya. Ayos tapo guys. Mayat ti ornos na itiletra nga diso ti screen ti laptop. Pak. Sos. Imbag laki din. Timing. Kortinan. Nalpas ti may isang episode. Dom, Hanya ti madamag nga. Ibaga madagaw sa isarunok ayin kaud. Ah? Oh, inak mo lagatan
Tay ipadamag mo, rugyamon bakit? Awan? Na, Anyat pagkunkunam kanyak dumeng. Chismosa arong war iti bigbigat nga agkalap iti ichismis na. ni, awan mo't imbagbaga kakasta. Wan! Awan nga agpaiso. Ngam nadnadlaw. Amumlatan nga day padamag ko pagpispistaan dagiti kabaranggayan. Na? Ngam, awan! Awan ipadamag ko kan ka. Dita ka manlangan. Awan Ah. pa'y ganas. Papanamon dong nga. Tungo tarupam. Inak makichismis. Ay. Anyan nga paiso, no arsagin ti tao. Imanay malalay jaya na nagpaspasugnudan na. Kuno, agsapol at pagrasunan na. Tapno ada panggapan na arumar. Nagado tilalabaan na nga inyo per na itay. Aglabak na madamdama, kuna na pa'y. Ita, nalipatan lang. Nagrigat lakit din ayat ti saan na makapudpud no at tao apag papasugnudan latan. Oh, ay. Imbagat na maalak palat agsuyaan. Nga oray arig na lang natugkik iti namin lima ti barukong kaw. Ay, sirinap ko man lang. Nakasan. Naitangatan timang singa. Ay, hoy, humayay. Asino na ita? Siya! Sus, delikado aksa. Humayay. Ay, Ay. na kayo ba? Ay, sumra kayo ah. Sumre ka talaga. Ibagakla ko mga ilukat tulatan, tadimot nakatrangka. Ngam amangan ibagayo man na masaduta ka tumakdirin. Talaga mo't masadot ka nga taa. Nasabat ko ni Rosa. Akas lang na silwan, di subsub na. Ha? Abay, ano man ang anak ko? Ni awan mo. Anyang awan. Imposible matakas di lang nga na apimanaw diti balayon no awan kinagura na. Ay, kwa. Dinamag ko lang mo. No niya ti ipadamag na itay kasangsangput na anaggapo iti karoba. Ang imbaga na mo nga ibagbagak ka no at ismus ha. Oh, nakitam. Pinasakitam man yung asawam. Ha? Abay, tismo sa ngamin aya. Insultuam. Diyak mo't ininsultaw. Anya asaan? Kat naglawag giniramid mo. Ngala. Sana ko nagtugaw. Nakon. Ni, agtugaw kayo ah. Tayo timplaan kayo pa iti kapiyaw. Sanan! Kasaanak mo ta basta malalay ti kapkapay. No di ka umay di barangay hall, sanlatan. Ore kat saan mo't asikati unjo tita. Ha? Ha? Ay. Anya mo't ang tikastay. Iridip ko malangan. Adamanin na tayo, chairman. Natay ti COVID? Nay, kunak no ti umuna adamagan niyo kuno no tinatay. Nalawan. Asinaw. Ni ama bigta nga agkem-kemo. Aya! Alagat, sana pakaragsakan. Ang damot pagimbagan na, taginan na, ni tidadya sakit na. Kasimut nga gibibtur. Kuma, no jay sakit na a cancer ti impatay na. Kutsan kanumay. Anya nga rutin patay na? Anya pay, COVID Anya nga ron, no, kasatin deklarada yung ospital. Iswaday jay, maur-uray ti pan nakapuuron jay bangkay na. Yawid dan taon jay dapo na. Ayan yan, Piman.
Sa bagay mapadpadaanan markid diti papatay day jayin at nakapsot meten. Akas ko na asawa na ay di nakasaritak. Pimigsa ka noon. Iso nga raw nga ada nagkunaan na ibagay launa yan. Ijay nagan na abigta. Nabigta na tay, chairman. Ne. Anya ko mamuti connection ito na ita. Gapo nga raw di jay nagan na abigta. Adula amin. Ala, anya nga rod nga. Kitain tayo no anya mo ti maitulong tayo ijayin nang minatay. Ay, wala, chairman. Ang sansa ka noon nga agpaabuloy jay nang minatay. Ne. Apay kanungay, kagawad si Mang. Ang mabaindang taa. Day jay mga pamilya ti dandan ni di agitat. No day tayo agurur tayo iti abuloy no adda matay dito barangay tayo. Ay, wala niya. Sa may sa, chairman, kumpleton sa kanuma ti insurance na. Iso, bali, awan unay ti paggastusan dan Aya, ngalakit no sandan ng karkaraman da tao, may atlata. Urayin tayo lang arudin ti umada ikamang a problema da diti barangay no daman. Ay ko, intayo makipangrabi chairman. Awis da mo't para iti pangrabi ija balayda. Malaing kay tulatan. Nay, di kayo umay, chairman. Da kayong tulatan. Ni Dumi nga isot makaumay akadwayaw. Intayo amin na, chairman. Da kayo pa'y mo tikang runaan na kaya da amapan. Mala, makitan to. Ay, sayang chairman. Ano ito sayang? Maisibbo ko man jay puneraryayo no nayakar yon dito'y barangay. Ay kumaa, no nayaka rin. Kinusan ako bed timbagada ng patay na. Tama palubusan anayawid ang malamayan. Wan Ang madamag ko man, chairman. Matuloy ka day, karyo dito'y nagbugsutan jay No Tears Funeral Home siya. Wan, nakasagana mo ten jay napatakder maaramid at chapel. Ay, di ka di ada itilikaw, ti balay da kagawad dumay. Wan, day taman tin na pagnunumuan me kada suping ken rosa ken doming. Isuda tinakakamo ta negosyo damot day. No adan tumatay dito barangay, mabalinton ijay paglamayan timayan. Balinan ti manglukat dito po nirarya. Basta saan lakit ta biktima ti COVID, ti may masayag. Wan, nangam kasano. Asino nga iti alangan ta abal sa mataw. Diyan mo alasigo dabal sa madur tayo iti ili Ay unay Ang balis ni Sante, tamot edi nag-lockdown na. Wan, nga mabalinta mo ta pagsublin no kayat na. Kaasi mo tawan trabaho naman nipot iti lockdown. Ay unay Wan nanang, nasingpot mo't imang taning. Wan, ay na, malalyawak kan kwa na no dadtuma, Rosa. Taapay mo. Dinagan na Kas nang amin tanas, ay na, tanas, satanas. Anya? Siyempre din. Ala kayo, tila sasawan nyo nanang. Taktagari. Nasa uklaang matikas siya, itay sumatyak pa isaw. Anya? Ay, manglukat tayo nga rudan. Adan tumot lang ata umay. Ada Anya kataawadan kat kaano itantimat matay. Sa bagay. Mangipaskil ka numutan iti pakaamo dita. Come one, come all. Kunana, ti paskil mo. Tapno umay amin ang dagitay mayat amatay. Ala, adamot ay mayat amatayon nanang. Ado Iso akasaya atan no adda pakaamo dita. Tapno makita dagiti kalugaran ken dagiti taga-karoba barangay. Nang runa dagatay senior citizen na muda nga adan po na narya dita ay agbilin dan taon. Wan anya. Nang runa dagitay addan an na yun da. Amarik na da adan dan iti pataydan. Wan Katgapoy ti dayta. Mairwam ton ka dagiti tao ti kaadan ti punirarya dito nagbugsutan.
Umaduntumot ang timayat apa imasayag dito eh. Wen, Rosa. Iso nga agi paskil kanton iti pakaammo di tarwar. Kaslama de adi ti barangay tayo pa mismo ti ayan ti punirarya. Ada tayo pa ti akin kukwa. Taapay, Dom. Ang mga ti daduma nga daw dawat tayo ti kaadda ti matay. Anya? Si Kamat. Adaya makaikadang ti papatay ti tao. Diyay to pagpakamatay baginan amis mo ti patayin na. Kat adda pay lasaan amatay no di na pay oras. Uy, kaslama di akitaan. Imbag ili ti ayan ti punirarya, ta saan una na kadidilaw. Ay nadom, di ka man agbalin nga oposisyon. Kahit mun sama taguraan na kanitatangan. Imbag bagaklaeng, ti mabalin na sawa ng iti tao. Para kada kami kininanang, patyan mi nga ado ti maragsakan. Ta siyempre, saan dan ayudong ti minatay da, no kayat da pa masayag iti punirarya. Tadamot dagitay agminatay, asaan da nga agi masayag iti babalay da. Isuda ti pakaisang ratan ti punirarya dito'y nagbugsutan. Uy, mayat mo't na ita. Ay nadong! At dagayam kumintong ngam apay adi ka imbagapay la iti. Tapno saan min nga intultuloy? Tagbalinak, akong trabida. Amumot lagay makasta ti banagam. Kunak may opinion ko la day dyan. Saan kumot nga ibaga nga iso tiramidin nyo kay? Angam, asino nga ta ti umuna ang may masayag? Anya? Uy, asino nga ta ti mangisibbo iti No Tears Funeral Homes di tinagbugsutan? O di, ura asino? No asino tinatudingan nga umuna amatay manipod ita. Iso ti mangisibbo iti lukatan min apo nirya tayo. Agiya manak. Nisuping nga tadaytan. Sumip nga itan. Ngam italangas mangpait. Umayin! Sherman. Ay, umay kanto Paul. Ako po. Sino ka? So, Sherman, nalipatan na kadain. Ha? Nakubidak ngamin. Isyo ang nagbalin ako nakaslarurog. Ay, sus. Ay, distansya nga rin na. Ay, sus. Mga maakara na kiti virus. Ay, sino kaya? Talaga gayam. Adinak mailasin, Sherman Gusting. Ha? Ketlusak ni Tanas. Asigod abala sa Mador Ijay. No Tears Funeral Homes. Tanas alias Taning. Ha? Sikan. Ay, sus. Anyat naknakan maun. Ay, sakpay laeng ti kagasatan kadagiti amin. Abiktima ti kubid. Hagasem, kayat kun ti matay, idi nagpositibo ak, kat na-isolate ak. Anya? Nagpositive ka iti COVID? Wen, Sherman, agam na pagasatan ak nga raw na naglibas. Kunak lumatayak iden. Agam si bibiyag ak paimet, COVID-free ak pa yan. Anya? Napanak naglumbang ijay sigod a puneraryayo ijay hilay. Nagid idlaak iti maysa kadagiti na batbati alungon ijay. Alungon sapay dadi napulpugan anak kubin mutlaang. Ha? Malagi piyaw. Dadi kaunaan anatay iti kubid iti ili tayo anapulpugan. Ay, oon. Ay, unay ta napulpuganin. Apay pinikpikan. Ay, napuoran ko na. Ay, sumot lang ay iso na ita. Amoyo, Sherman. Dahil logon na sakbay napulpugan ti nagturturugak. Kat hapaw,
Maya talagpunot. Kasla matuntuno ang iniijay. Tagasla matla nakaitan ni ti unang tipong ko Anya. Karkararag ko ang matayak kuman. Angam, ay, sa anak mo't anatay. Masurunak pa din. Ay, sus. Kararwan sa amot ikasangsango kon. Ay, sa anak pa ya kararwa, Sherman. Ha? Si Bibiyagak. Imayak dito nagbugsutan. Kapo iti-text ni Manang Supeng. Asak matlang ti agbalin nga agbalsabaw. Tinayakar dito ya punirayayaw. Ha? Ala, di nakadipas na kain. Kasaritak lakuman ni Manang Supeng. Uwan gayam. Ala, sumbrek. Ay, neighbor man gaya man, Sherman. Ha? Isuro yung langan ti ayan ti punerarya. Tama pa na ko ni Chay. Ay, Na. Dita, agpadaya ka dita. Ijali ko na ti balay darusa ti ayan ti punerarya. ay, dapat lang nga talungon ni Jayan. Di, apay no adda? Padasik man ti aglungaw na. Tanay. Jaksamot lang na itarayan di COVID. Amang kamkamat kanya. Ha? Ay, saan ka? Distancing! Umatay ko ka! Waran na, Sherman. Naladaw ta distancing yaw. Naakaran ka yaw. COVID mo na. Ay. Kaano ay nga ta mapaksyat na ita virus. Dumi. Mabali namin. Kunaklan no asino itayan ti umay. Da kayo mo't gayam, Mr. Kaasay. Wan, Doming. Kagawad, kunak kuma. Nabayag ngaminan ka, tayo di na udi apa nagmi-meeting tayo. Saan ka pa imot ngamin akagawad iti? Wala ya. Awain. Jak pay ki din malakip no kaano day. Idi 2018 tinaudi. Unsa. Okay. Kumusta nga gaya man ti foundation? Dahil nga road, ti paspasyar mi kan bakit ko. Agbyag manag, adan update tayo. Kastaya. Kas na ipadamag, nangabak ti Vice Presidente tayo iti recount. Sana ya? Iso na lang, tasaan matabas ta sumukat nga agtugaw. Taado pa iti proseso dita. Uwan mo ta. Kat kas pag-amu tayo mat, ati pamilya na ti source. Ano pagtaodan ti pundo, dagiti na ilungalong idi na foundation. Uwain. Naturog lang dagiti a foundation. Gapo ka dagiti dininam nama a problema a nakataktak. Dahil nga rod kat. Nataktak wano na preserve manan ti mairwar pala kung maidi a pundo. Para katagiti na bukala foundation nga agpaay kada tayo a Pilipino. Akat ita, nariing manay. Awan Kat iso tiga po na. Ang nariing manan da tao. Tirigat na. Kastoy pa yung ti panahon. Sus, dahil ito yung manmut coronavirus disease ti nakataktak iti amin. Nga da. At dalap ta tumpwara pa kataktakan ti amin. Tanong Mariro, taon 2002 pala lang rugi anabukal iti nakadano a foundation. Huwin, nagkukwartahan dagitay tao aman ang gundaway idi a panahon. Katnay, mano adikadan nga iti naglabas. Natay paikit din na iti nagkaunaan ng bukbukal kada kita foundation. Hanggang awan piman tinaururay na. Kat perigat na, simursurot mo't anatay dagiti binukil da foundation kunam. Kat adamanin si mukat. Aging ga iti agsasalupang dagiti grupo. Ewan na, tanalaka nga rod ang maalukoy dagiti tao ano kwarta ti pagsasaritaan. Nang runa lang nga ruden no dolyar ay sauce. Wala niya. Ne. Adon ti nataltalanggutan ta. Ibagamaw no niya ti good news. Magagara na kaon. Medyo nalami isti panahon. Awan lati kwa di taya. Amo mo na.
Yun kaya maya. Nalipatan ka matapagkapyo ng Mr. Kaase. Ay, mabilang, mangirwara kiti ka pa eh. Agkapita man bayat na pagsaritaan ta na ita good news mo. Anya na daras ni Mr. Kaase. Nakakapilang kung naman na masinsinito na nagpakada. Hindi ang sasarono ng itidamdamagag. Kaya mayat man na dyan bagbagana. Husto. Panawon itan amairwar niya pundaw. Ang nabayag ka no na nag-mature, iti naka-depositwan na bangkaw. Naka-time deposit ka no kat na dyan. Mania. Nadwayak sapay kitli kada iti nagsasarunong yung bagbaga ni Mr. Kaasay. Ang hustaw di ko na. Ado ita ti agkurkurangas. Gapo kada iti napaspasamak a lockdown gapo iti COVID-19. Tanay. Umayon ti 2021. Kasanon no kwastoy lata. Kasano lang ti panagbiag no agtultuloy ti panagpababati ekonomiya. Ang jaki busenan tayo kape. Ay na. Ubayan ti tuturugak. Nawayak lata maturog. Tanapan manan ni Rosa di Poliraria. Andaman na tayo yun. Imbag, sana na-declare biktima ti COVID tayo siya. Kaya babalin lalat alamayan iti upat nga aldaw. Nimot Mrs. Kaase di sa nga ili ni nanang. Iso asan anak ka umay anasapay di punirarya. Nagsinad ang arod iti rota kan Mr. Kaasay. Wen ka no, tapno makaaduda iti makasarita a tao. Saggay sanda ka no amapan kasarita dagiti coordinator idi iti foundation nga impagpagnada. Iso malagaya. Nagwaras na arod Wen ka no, at dato ka titunggal may sa kadakwada a higher officers. Isudan amis mo ti agargaraw. Kasta mo ta talaga. Anda na yun na sakripisyo. Ngala, sapay ko man tapudno adan inti release. Ni, anya a release day ta dom? Release ti kwarta Day ta itan. Apay? Ad-ada itan ngawan bilib ni tatang. Kaungat nanto pa yan ni nanang. Anya? Amamatan, namidwan anamati kanumat ide ni tatang. Iti jak amaga po, kalata dinan kayat. Nagbalin pa yan a pilosopo, kan number 1 nga oposisyon ditan. Talaga ka no, final na ito yan. Gapo iti kado ti tao mabalin nga agbisin, gapo iti COVID. Gundawayan ta kano itan, dom. Kasta ti kuna ni tatang. Dakkel ka manan a pagrasunan dati COVID. Aday ta ti pangkumbinsir da kadagiti tao, tapno mamati kan sumurot daw no agkamang da iti foundation. Talaga ka sa pulan ita, ti pamataudan dagiti tao iti pagbiag da. Nangrona no, awan mo't dagada asukayan da, tagmula da kuma. Kangrona dagiti naawanan iti trabaho. Dayta ka no nga rod. Kat, anya timbaga ni Mr. Kaase. Mag-meeting danto kano di tinagbugsutan. Iso ngayon baga, na i-coordinate da iti barangay.
Tapno awan masao ni tatang. No kasta agbiag manen data a foundation, Mrs. Kasay. Wen chairman, isungarod ano mabalen, sumurot ko maamin abo marangay, wenno agkameng da unak man laengan. Ta sayang ti maita da benepisyo. Ngamo, Mrs. Kasay. San tayo ang mabalin na pilitan na kiti tao? Nang runa no adamutin nakadidigraan da. Ay sabali itan chairman. Talaga apanawanan ti release gapu iti COVID. Ay, ado lang amin dagiti dokumento anasken manen na mapabaro ta. Ay, kwa. Narigat na itang ibagbagayo ka na giti tao, Mrs. Ang mga no masalit kayo. Ha? Ay, unay day ta masalit ako na yun, chairman. Sana kamang balbalaag. Ngem sanyo kuma apang namnamaen launay dagiti tao taka asi damay. Nay, chairman, iti kasta atono ti sarita yo, kas lakit din dakas, ti aramidon may. Awan ti dagas ngayon bagak. No di ket kayat ko la asaan kayo ngagpilit kadagiti sumurot kada kayo. Respetwen nyo latan ti pangedeng ti tunggal makasauyaw. Kakaasyan may nga ron ida, chairman. Iburburay may, ti kabailan may. Gaputa maasyan kami mo, kadagi ti kabaranggayan. Addaak ditan. Kaasi kayo lang nga rod. Rumbang la amang nga asi kayo iti padayo at tao, Mr. and Mrs. Kaasi. One mo, chairman. Kan nanya nga mapalubusan kami kadi iti assembly meeting dito barangay tayo. Ala, mang-meeting kayo lata. Ipakamuyo ka dagiti kabarangayan. Umay tula dagiti mayat nga umay. Ket kasapulan may ati kooperasyon nyo, chairman, for security purposes. Wen, bayam tay baga kini kagawad Portugal at chairman ti Committee on Peace and Order. Tamitingin na dagiti barangay tanod. Ano siya, adaak lang ititenga, lakay. Ala, sana dakas day tabakait. Nimbag to lang adda agdepa-depa nga aganawa. No adda aga apa nga kontra. Anya, apay ko mga depa-depa at ngay. Kunam nga agyan kay titenga. Di kay ta sa wundeta. Adda kay tinagbabaitan dagiti mamati kensan amamati kada Mr. and Mrs. Kaasi. Apakairamanan na ni Domeng. Awan, nagdua-dua akit nga rod iti dayjayan. Di apag isuje kunak. Takas lang amin makikita ko di mabalin ang mapasama kiti udi na. Adunto ti agaapa. Nupalpak manin di ta found the foundation. Wan nga rod kat, kas iday. Nagpinerak iti rupa ti agasawa nga agnagan iti estong kanbitang di takapangibang a barangay. Wine, dayjay tinabatan nga example. May saak met ide anamat pati kadagita idi ununa na. Takasano, meeting dita, ditoy, ken ijay, tinararamid da. Day tanga rod ti jak malipatan, ta sumursurutak met iday. Taamin kayo ama ko na nga opisyal ti foundation iday ket mapan kadagiti na duma-duma alog lugar. Una, tapasyarin mi dagiti lumugar, ket agawis kami kadagiti agkamang. Ngem, ayan nga itan, dagiti panamnama mi kadagiti umilay. Ha? Day tanga rod lakay. Adon tinatay, akayaringan dati nakanganga nga gurura iti grasya ama nabtuog. Lalakay ken babakit tayo na nagkamang ide. Senior tayon, ket amangan numatay tayo meten nga awan latat mauray tayo ija ibagbagada ag grasya. Ala, nasaya at met namang meeting da. Agdengeg kay tumot kas barangay official ti barangay. Uray mo't sika
Agyan kanto ititinga ako nam. Ay, wan. Ngam, sa anak tong agdepa-depa ah. Sa anak pa'y lang agkabaw, lakay. Mayat nagado tinaipaskil apakdaan. Wayne, kadwak lagi ti barangay tano dati mulong nga nagipaskil. Tapno adun to ti umay maki-assembly. Talaga mata. Full support ka kada misis ka asi. Alright, saan mo tandakas ti bagbagami? Ala, sapay ko matagpay sudaytan. Sa anak ako mon kontra, Dom. Nagtulag kayong sakit di kinainanang. Kastamat ni sang kay bagana. Nasa umon. Ngamne, palagi pan kamat, Dom. Di ka unay pa-involved dita. Tapno di kanto may ramraman ama kundi na no bilang laang. Kita ito. Ay na, saan kamot ako nang, Dom? Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Kas na ko namin, ado ti mangagyo apagsayaatan. No agatendar kayo iti assembly meeting nga angayan minton bigat. Kang runaan na bisita tayo ni chairman. Isonto ti agsao. Nanay, kumayon ayan ni Chairman Gostay. Kontra mo naman kita. Wen, kakabsat. Ti chairman, ti foundation tayo, ti kaya tasawan nila kay ko. Ay, kalawagin nyo namin ay, masapol ka lang. Ha? Ala, saan kami ngagbaybayagan kakabsat? Basta inton bigat, wen. Agkikita tayo amin, Ijay Plaza. Wow, dapat. Mayat dumeng. Diyan yan na lang. Agbadon to kano iti Pilipiniana, dagiti kamkamang ti foundation para intun bigat. Wayne, bilin ni Chairman Saltaw. Saltaw. Oh, ama ka naman isalton to di tatao. Ang agure ka. Rita ka di tinagan ti chairman da ita foundation. Wayne na lang. Kasukat ay di Mr. Agtarap. Asino mo da ita Mr. Agtarap? Diyak man lang nangag dita anagan, idi nagbilib mo't ni tatang yun dita. Oh, Wayne, ni Mr. Agtarap, ti kasukat na di Mrs. Corsong. Oray dita Mrs. Corsong ay bagbagam, diyak amaw. Ado kaya mo, ti nagsusukat. Aduda ni Mrs. Corsong, ti simukat iti da di Mr. Sukram. Na, aga sa may gayam, ti tinartarayan dita foundation. Natayan, nagiti mo na, nagchirchirman. Wayne, nakaramutan di foundation, iti kabayagnan. Sayang saan daan na uray. Ay, kaasidamot ang road. Wala nang. Kat imbag, ta si bibiyag pa mo, da Mr. kan Mrs. Kaase. Isuda mo't ita ti mangkit kita iti pagimbagan tayo. Di yu iraman, dagiti di pa'y namati dita. Ala, sapay ko mga road, tandaan to sumangpet na pagnamnamaan intun bigat. Addan to na lang. Ay, kayam. Addan tumot umay a pulis. Nakikoordinate ka no ni tatang para ti kanayunan na seguridad. Ay, katuan mo't. Nasa una kanyak dayta. Ala, tay ko na ako na dumeng. Sapay ko ma, tagpaypay so daytan. Ala, agtugaw tayo kuman kakapsat. Agsaon iti sangwanan tayo da Mr. kan Mrs. Kaasay. Pangurayan tayo iti sa sangpot ni Chairman Salto. Undaway na kanaon. May samot kami nakabaranggayan, nanang. Wan, tanay, nagado tayo mutang. Ay, anya di sasawon ni tayo jay may sa miyembro. Diyak maawatan di kinunana nga isot ti kadakkelan iti nasingen. Apay, ada aya pa utang ti foundation. Dayjay? Saan apa utang? No di kat bayad ti ID dayjay singsingiran da, nanang.
Karaman ka no, dyan ti bayad ti shipment kadagi di patpatulod a dokumentos. Kasta ay Wow, nanang. Kas makita yaw, naka-ID amin dagiti nakapurmal ti suot da. Dagita ti talaga ang miyembro. Ay tani. Adan sapay kanuna pan nagreklamo di ili di malam. Kasta aya. Wow. Imay ije balay di tao. Kat imbaon sama ni tatang nyo ije ilay. Sa itay, nagsapa mo't nga day mawag ka ni tatang yaw. Padanag. Nay, aksinsinyasin ni Duming nanang. Mapanta ka no jilikod. Ala, umay kayon. Apay ngay. Tas naglumong tamag. Nanana, Rosa. Di nagguyo din atan ipapatiklibak. Ay, dala simbang puta pulis kas kailan natarantangan yan. Ay, kapsat, Nay, dispinsaran niyo. katukada ni Gusteng. Yung saan na matuloy tiniking wino assembly ti foundation. Apay nga ta. Nanang, Ay, Rosa, ay. dito kayo. Ah, Dito kayo. Dumay. Duming. Mr. Kaasin na dyan. Ayaw mo, kakasyan din tubay, nagiti pa kami ang Pilipino. Ala, apa yan dong? Tiliwan natin ti pulis na Mr. and Mrs. Kaase. Uy, tama nang asid ang amin unay. Nasubraan da. Sobra ti pa nang asid ang Mr. kan Mrs. Kaase. Sobra. Anya dyan natagtagainap kon. Palso ka dit agad yung impagbaga ni Mr. Kaase.